I ćao drugari, danas ćemo raditi malo drugačiji video, dakle neće biti gameplay video, već ćemo da radimo jedan tipa tutorialčić gdje ću vas naučiti kako kupovati igrice jeftinije. Znači, na ovim sajtovima koje ću vam sada pokazati možete uzimati čak i do 80% jeftinije za neke starije naslove. Sajtovi su ovako sledeći. Prvi je g2a ili ti g2a.com koji nudi različite kodove. Možete uzimati i za PC, odnosno preko Steama i preko drugih platformi kao što je Origin i Uplay, odnosno drugih launchera. Možete uzimati igrice i za Xbox i za PlayStation. Ja nisam gledao mnogo za Xbox i za PlayStation i ne znam da li i koliko su jeftinije. Dakle, mi iz Srbije, za nas znam sigurno, možete uzimati ono samo digital, ne isporučuju ono CD-eve i to, znači samo digitalne izdanja. Za Hrvatsku i za Bosnu nisam siguran, ali pretpostavljam da je i tu ista priča. Možete vidjeti da je tu imate tipa par 10%, 20% ili tako nešto. Na novije naslove je uglavnom ili je to nešto minimalno ili nema. Evo, pošto je danas 23. novembar, jedna od posljednjih koja je izašla je Star Wars. On je dakle bio 60 € na Steamu, kao što vidite. Ovdje je 51 možete uzeti. Dakle, gledate ove, tu je G2A je tržište igara, dakle nije ono prodavnice igara. Razlika između prodavnice i tržišta je to što u prodavnici možete kupiti samo od jednog prodavca, dok je na tržištu, kao što je to G2A, ono se bazira na, to je znači mesto gdje postoji više kupaca i više prodavaca. Dakle, ne kupujete vi ovu igricu od Steama, ne kupujete od Rockstara ili kako god, već uzimate od nekih ljudi koji prodaju kodove. Ne znam kako ih dobijaju i to, ali je sve u potpunosti legalno, znači ništa ovdje nije van zakona. Dobijete kod kao da vam je recimo EA Sports ili isporučio to. Dakle, ovdje na G2 ja volim uzimati ove malo starije igre. Evo, možete vidjeti PUBG je tu 11.44, dok je recimo na Steamu, sada ćemo da proverimo. PUBG, ne znam da će da tu je 30 na Steamu. Verovatno će biti sada oko ovog Black Friday-a i nakon toga Steam ima najbolji sale-ovi. Promocije su im nakon decembra, kada budu oni praznici. I tada možete otprilike za iste cene kupovati neke određene naslove na Steamu, kao što to možete na ovom G2A sajtu. Imate dakle Dead by Daylight, fenomenalna igrica, 7 €, Monster Hunter World Steam Key 20 €, to je isto skupa igrica, AAA naslov. I ono što, da, on vam nalazi lokaciju i pokazuje vam da li vi možete u svojoj zemlji to da aktivirate. Sve što vam je potrebno, mislim da oni mogu i preko Paypala. Nisam siguran za Paypal, ja sam plaćao karticom. Pretpostavljam da imaju, pogledat ću, pa ću da napišem u opisu da li postoji opcija. Možete uzimati i ove kutije da otvarate random kijeve, mada vam to ne bih preporučio, uzmite naslov koji vam se dopadne, jer ovo je već kocka i ne bih to radio. Evo vidimo Witcher, fenomenalno, 13 € na Gogu. Kingdom Come Deliverance, isto fenomenalan RPG za 9.34, to je isto fenomenalan deal, da tako kažem. Dakle, G2A, kada god hoćete da uzmete nešto, pre nego što uzmete na Steamu, na bilo kojoj platformi, prvo ukucajte na G2A, a ako tu nađete jeftinije, uzmite tu. E sad, ako je popust tipa nešto mnogo mizerno, ako je recimo 5 €, čak i ne znam, i ne morate možda tu. Možete podesiti filtere, uzeti igricu neku, hoćete recimo igricu do 5 €, naći ćete fenomenalne naslove, imaju recimo, evo ovu bih preporučio za sve koji hoće neku jeftiniju igru, a fenomenalnu, Mad Max, fenomenalan naslov, 3 €, znači nema boljeg ovdje. Isto Borderlands, drugi deo je dosta jeftin. Kao što napomenuh, na novije naslove ne možete puno da uštedite kao što možete na ove starije.
Evo vidite Borderlands sa 30 eura na 4,5. Znači zaista tu možete naći pregršt igara po nižim cenama i dobijate neke kutije da otvarate ako potrošite kod njih na sajtu, mislim, 30 eura. Dobijete nešto i možete dobiti, uglavnom ćete dobiti, ja sam dobio neke sitne igrice, evo sad ću vam pokazati, ali možete dobiti i neke malo bolje, postoji neka kao mala šansa, a trebam se ulogovati, ništa onda nećemo. Dobio sam tipa ono Keto na Diet ili tako nešto, to je, ne znam, mislim da je par eura igrica, a nije ni euro. Ali dobro, drugi sajt koji bih vam preporučio također je Humble Bundle. Sajt se zasniva na fori pretplate, dakle vi se pretplatite, mislim da je $12 mesečno, sad ćemo da vidimo. I da, $12 mesečno i vi svakog mjeseca dobijate 6-7 igara od njih koje vrede puno više od $12. Recimo u ovom mjesecu su tu Yakuza Kiwami, Soul Calibur, My Time Portia i još ne znam 4. Uglavnom ih daju na Steamu i to je još jedan dobar način da vi uzmete to za male pare. Također igrice su za uvek vaše, znači ne ako otkažete pretplatu posle tog mjeseca, igrice ostaju kod vas, tu su u librariju i ne mrdaju. Ja trenutno nisam kod njih subscribe-ovan, jer ovi naslovi nisam nešto zainteresovan za njih, ali možda uzmem u decembru. Vidjet ćemo šta će dati. Prošli mjesec je bio dobar, tu je bio Crash Bandicoot, bio je onaj Spyro i ne znam koji još, fenomenalan mjesec, fenomenalne igre smo dobili za $12 mjesečno. Dakle, to je također jedan od boljih sajtova na koje možete uzimati. Pošto znam kakva je situacija, ni ja nisam sponzorisan, niti su naše plate na velikom nivou da mi sad možemo da ispratimo sve šta oni izbacuju, tako da ili sačekamo malo pa igramo tu igricu posle par mjeseci, nemam pojma. Neke igrice koje su izašle pre 2-3 mjeseca su na G2A za dosta mali keš. Evo, mislim da sam tu video, to ću i da uzmem, pošto nemam ovaj GTA 5, to ću uzeti ovdje sigurno, znači možda ga već i sada uzmem. On je 11.64, znači GTA 5, šta reći dalje, evo ima čak i Premium Online Edition. Ne znam koja je razlika, morat ću to da izgooglam da vidim šta je bolja varijanta, on je 12 eura. Fenomenalno, zaista ovaj G2A, ja sam tu uzimao dosta naslova, slobodno uzimajte, tu nema nikakve laži, nikakve prevare, dobit ćete sve šta ste tražili, ukucat ćete na Steamu ukucate svoj kod, to radite tako što, evo, ajde sad, promašio. Na Steamu ću vam sad pokazati kako se to radi, samo da otkucam svoju šifru. Ok, dakle, on mi kaže, samo još ovaj kod. Sada ću da vam pokažem kako se tu radi na Steamu. Kako kucate, vi dobijate digital kod, a kod unosite tako što uđete u, samo da mislim da može ovdje, library, add the game, activate a product, tu uđete, pa idete dalje dobijete kod na G2A i ovdje ga samo prepakujete, odnosno copy-paste. I idete next i on vam aktivira i ona bude tu kod vas. Tako da je to veoma dobra opcija. S tim smo znači završili G2A, Humble Bundle i imate još jednu dobru foru, to verovatno znate svi, ali ajde da je napomenemo. Epic Games svakog ponedeljka, mislim, svake nedelje daje po koju igricu besplatno. Znači mene smaraju launcheri i imam ih, ne znam, sad ćemo da vidimo, imam tu Rockstar launcher, Epic Games, Origin, Go Galaxy, Steam, još jedan mislim da je bio, ali ga nema sad tu. Dakle, smaraju, ali šta da se radi, koristimo najbolje. Evo, ja sam ovdje, na ovom sajtu ništa nisam uzeo, sve sam to dobio tako što sam pratio kad je besplatno. Ove nedelje je, samo da vidimo, tu negdje evo ovaj Bad North, mislim da sam to uzeo. Bad North, nemam pojma kakva igrica, nisam ga uzeo. Pa ajde, proći ćemo i kroz to. Da vidite kako se to redeemuju ti besplatni naslovi. Dakle to, Rayman Legends dolazi, to je sjajno. Sjajna igrica za sve uzraste. Dakle, samo klikneš get. Mislim da je nisam uzeo jer mi nije bilo interesantno, ali
neka i ništa nas ne košta. Dakle, samo klikneš get, neću da mi šalju mailove, place order i to je to. Imate novu igru u librariju. Lagano. Ima interesantnih naslova, evo ovaj Metro 2033, to ću možda odigrati. Ovaj sam Arkham Knight preko njih završio, vidite, 33 sati. Surviving Mars planiram možda da bacim oko. Mislim da nije tako loša igrica. Mislim, vidite nam i ovaj Black Friday. Samo da imamo šta oni tu imaju na popustu. Red Dead Redemption je već pao na 48. Outer Worlds je 45. Tu isto nije loš naslov. Mada nisam neki fan ovih action shooter RPG-a. Više volim medieval fora. Kao Skyrim, kao Witcher i te fore. Evo, Ancestors isto mislim da nije loše da vredi ovaj novac. Ok, to je to od njih. Tu bacite oko, znači ne mogu da vam preporučim igru jer, ne znam, svako voli različito. Uostalom, svi smo različiti. Sad GOG. I za GOG ste verovatno čuli, on nudi fine naslove, ali je većina igrica kod njih stara. I oni ih zato prodaju dosta jeftino. Mislim, imaju i rade neke nove naslove, oni su i studio koji izdaje igrice. To oni su radili, mislim, CD Projekt Red, to je vlasnik ovog GOG-a. Dakle, oni će izdati ovaj Cyberpunk i ja ću da ih podržim, uzet ću preko njih. Znači, neću na Steamu uzimati, nego ću u GOG-u uzeti tu igricu. Tako sam uradio i s Witcherom, tako ću i s ovim, jer je sasvim korektno da im pomognemo. I znači imate ovdje cene i ispod $5 možete naći fine naslove, da ne listam sad, ali Divinity Original Sin, ali ne, ovo je samo kao ovaj DLC. Ali imaju uglavnom one stare igrice, ako ste nešto propustili, hoćete originalno da igrate, onda je GOG pravo mesto za vas. GOG, sad i vidio sam ovdje zanimljivost, jednu igru, samo tu jednu sam hteo da vam preporučim. Znači ovdje imate Assassin's Creed Odyssey, imate i Division 2 za 21 euro, evo to sad vidim. Znači fenomenalno. Ova se nije dobro pokazala, ne bih vam je preporučio. Odyssey imate, evo znači Gold Edition je 40 eura samo. Što je također fenomenalno. Ko nije igrao, ja je nisam igrao, iskreno. Deluxe Edition je 33, Standard Edition je 27. Znači AAA naslov koji možete uzeti za 20-30 eura. Sad, ovo pričam jer znam da postoje dosta sajtovi, kod nas konkretno u Srbiji je to dosta zastupljeno i možete na raznim torrentima ili tako stvarima skidati to besplatno i na sebi navući milion raznih virusa. Tako da ne bih vam preporučio da to radite sa torrenta, meni je jednom u potpunosti sjebao, vidite ovaj 1337X, to on je najbolji, ali kažem opet, ne preporučujem da to radite tamo. Dalje, što se tiče toga, također, doći će vreme kada više to neće biti dostupno, jer vi u Americi ne možete da posetite takve sajtove i ne možete da skidete. Ako uspete da uđete i skinete, dođe vam FBI na vrata i dobijete krivično. A takvo će vreme i kod nas doći. Ne znam, možda to ne bude za godinu, 2, 5, ali za nekih 5 do 10 godina je moja procena da će sigurno biti tako. Dakle, evo vidite, imaju ovaj G2A+. Tu dobijate neke popuste i neke stvari dobijate besplatno, ali također traže pretplatu. Tipa 3,8 je i ne znam kakve benefite dobijate kod njih. Neke popuste na igrama i još neke stvari, ne znam. Ovo je njihov taj loot cases gdje otvarate, dobijete neku igru i imate ove poene. Recimo ja sam kupio za 30 eura, dobio sam 25, mislim, ovih LP-a, šta god oni bili, i otvorio sam par kutija. Ali nisam dobio ništa vredno pomena. Oni kažu da možete dobiti Call of Duty neki, da možete dobiti opet Call of Duty i tako to, ali nisu baš velike šanse. Šta sam još htio da kažem, što se toga tiče za igara, mislim da je to sve.
tako da ćemo ovdje završiti ovaj malo kratki video. Lajkujte, šerujte video, subscribeujte se na kanalu ukoliko niste. Ukoliko ovaj video skupi 50 do 100 komentara, radit ću ovakve videe jednom u 15 dana ili jednom u mjesec dana, odlučit ću naknadno, da vas uputim tipa vodič za ovaj mjesec, šta bih ja uzeo, kako bih uzeo. I to bi bilo to u današnjem videu. Tako da ljudi, hvala vam na pažnji i vidimo se u nekom od narednih videa. Pozdrav!